isi yose yari ifitiye ubwoba muri kano kanya kimaze kuba ahagana saa 8:30 z'ijoro. Perezida Donald Trump yaje ku mbuga ze nkoranyambaga yandika amagambo menshi agaragaza ko Amerika yamaze kugaba igitero ku gihugu cya Iran. Mu magambo Donald Trump yakoresheje reka nyabasomera hano. Donald Trump araje yandika ku mbuga ze nkoranyambaga arandika ati turangije igitero cyacu twagabye muri site 3 zikora za nikiriyeri ziri mu gihugu cya Iran. Muri izi site 3 tumaze kurasa twebwe abanyamerika harimo site yitwa Fordo isanzwe ari nk'inganda nyine zitunganya zino mbaraga za nikiriyeri iri muri Iran. Tumaze kurasa muri Fordo, turashe muri Natanz, turashe n'ayitwa Isfahan. Hose n'ahantu hatatu muri Iran hakorerwaga hatunganyirizwaga zino mbaraga za nikiriyeri, ariko igihugu cya Iran kikaba cyarubatse icyo twakwitaga zino nganda zitunganya imbaraga za nikiriyeri munsi y'ubutaka. Iran yaragiye iracukura zino nganda zari ziri muri hano bita ngo ni Fordo, Natanz na Isfahan, hari munsi y'ubutaka cyane. Ino minsi ishize intambara ziri kuba Israel iri kugendera ahantu hose ari imbaraga za nikiriyeri, ariko intwaro za Israel hari aho zitabashaga kurasa nko munsi y'ubutaka. Niyo mpamvu Israel yakomeje yari maze iminsi itabaza ivuga ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwadutabara kuko mwebwe mufite indege zishobora kuba zarasa ibisasu bigahinguranya bikamena munsi y'ubutaka, bikamena amabeta amanuka hasi, mukaba mwaturitse izo nganda za nikiriyeri Iran yahishe munsi y'ubutaka. Donald Trump yakomeje avuga ati turangije igitero tumaze kugaba kuri site 3 zirimo Fordo, Natanz ndetse na Isfahan. Ati indege zacu zivuye kugaba icyo gitero muri Iran z'abanyamerika ubu ngubu zamaze gusohoka no mu kirere cya Iran zisubiriye iwacu, bari mu nzira bagana iwacu. Ni make indege za Amerika zimaze kurasa aho hantu zamaze no gusohoka mu kirere cya Iran. Ni nko kuvuga ati Iran ntabwo igishoboye kuzirasira wenda mu kirere cyabo. Trump yakomeje hano hasi avuga ngo ibibombe byinshi twa izo ndege zacu zabisutse kuri site y'ingenzi ariyo bita Fordo. Ibi ni byanditswe na Trump ngiri kugusomera. Ku munsi w'ejo ngira ngo rero nakubwiye ngo mu hantu hari hahangayikishije Israel n'abayobozi ba Israel bakomezaga kuvuga cyane ni site cyangwa se ni nk'uruganda cyangwa se ahakorerwa zino mbaraga za nikiriyeri aho hitwa ngo ni Fordo, ariko ngo hari munsi y'ubutaka cyane y'ubujyakuzimu, hejuru hari ibibeto bizamutse cyane, urumva ari munsi y'ubutaka hejuru ni ibibeto byinshi cyane bifite amametero menshi cyane, ku buryo ngo Israel byayigoraga cyane bavuga ngo aho hantu hitwa Fordo niho hashobora kuba hakorerwa ingufu nyinshi za nikiriyeri muri Iran, kandi kugira ngo harase biragoye. Trump nawe mu nyandiko hano yanditse ngo ibisasu byinshi, ibibombe byinshi twabirashe kuri site y'ingenzi ariyo bita ngo ni Fordo y'abanya-Iran. Ubu ngubu indege zacu zivuye kurasa muri Iran z'abanyamerika ziri mu nzira zitaha. Trump yakomeje avuga mu nyandiko ye ngo felicitation ku basirikare bacu b'ibitangaza cyangwa se ku ndwanyi zacu z'abanyamerika z'agatangaza zikoze kano kazi. Ati nta kindi gisirikare na kimwe ku isi cyari kubasha gukora ibi bintu. Aya n'amagambo ya Perezida Donald Trump ngo nta kindi gisirikare na kimwe ku isi cyari kubasha gukora bino bintu, kuko Iran urumva nayo ijya kubaka hano hantu zino nganda zabo zikora nikiriyeri, baragiye bubaka mu bujyakuzimu cyane ku buryo Israel yari kuzarasa ikarasa ariko ntibashe kuba yagera munsi y'ubwo butaka Iran yubatse. Usibye ngo izi ndege za Amerika zifite ubushobozi bwo kuba zarasa ibisasu bikaba byamanuka bigahinguranya amabeto mu bujyakuzimu. Ndaje nkubwira ibyo bisasu Amerika ikoresha uko bimeze. Reka tubanze turangize inyandiko ya Donald Trump hano. Donald Trump yakomeje inyandiko yavuga ngo nta kindi gisirikare cyari kubasha gukora ino misiyo usibye igisirikare cyacu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Arangije Trump yasoje avuga ngo ubu noneho nicyo gihe ngo tugana inzira y'amahoro. Murakoze. Baze Trump avuye guturitsa igihugu cy'abandi cyamwiyamye cyamuhaye gasopo, asoje inyandiko avuga ngo ubwo tumaze guturitsa ibintu byanyu byose ubu noneho ngo tugiye mu nzira y'amahoro, ngo mureke noneho tuyoboke inzira y'amahoro. Ni mu gihe Donald Trump mu minsi ishize bamubajije ngo ese Iran ko yiteguye kugana inzira y'ibiganiro, Trump amagambo yasubije mwarayumvishe. Trump yaravuze ngo kuki se bategereje Iran narayibwiye ngo kuki mwategereje ko abantu babanza gupfa, ibisasu bigomba kubanza kuraswa kugira ngo mugane inzira y'amahoro. Mbega ameze nk'uvuga ngo ntabyo nanjye gikeneye, wenda mwaracererewe. Niyo magambo twahita dukoresha icyo gihe. Donald Trump agabye igitero kuri Iran, arangije ahita arangiza interuro avuga ngo noneho muze tujye mu nzira y'amahoro. Ukubise umuntu uramumugaje, urangije urabwira ngo noneho ngo tujye mu biganiro, tujye mu nzira y'amahoro, yarakubwiye ngo mujye mu biganiro mbere ukabitera utwatsi. Ibi bintu bisa nk'ibitanejeje abantu benshi hirya no hino ku isi. Bamwe bakomeje kuvuga ngo ibi bintu nibyo twari turi kwirinda none birabaye. Ikindi
perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika asa nkaho yakinnye kino gihugu cya Iran, kuko kino gihugu cya Iran cyo cyari cyakomeje kugaragaza ko gikeneye inzira y'ibiganiro. Uyu perezida Donald Trump umunsi w'ejo bari bamubajije baramubaza ngo ese gahunda yo kujya gufasha Israel mu kataka Iran kuba Amerika yagaba ibitero muri Iran urabivugaho iki? Perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika yari yasubije uyu munsi wa kabiri. Trump yari yasubije ngo mpaye Iran ibyumweru bibiri byo kubitekerezaho, nanjye ngiye kubitekerezaho, nyuma y'ibyumweru bibiri nibwo nzamenya nimba nataka Iran cyangwa nayataka. Harashize umunsi umwe n'igice nyine umugabo bivuze. Mu yandi magambo Trump yavuze ayo magambo agira ngo arangaze Iran, kuko Trump yaravuze ngo ngiye kwiha ibyumweru bibiri menye nimba nzajya kwataka Iran mfatanije na Israel cyangwa se tuzayoboka inzira y'ibiganiro. Arangije ahita aca muri humye mu gihe Iran yari iri buriya gutekereza ngo Amerika urumva nta gahunda ifite yo kutwataka, bagiye kumara ibyumweru bibiri babitekerezaho nimba bafatanya na Israel cyangwa batafatanya. Bahita bamuca muri humye, bahita baca inyuma bajya guturitsa Iran, kandi bari bavuze ngo bagiye kubitekerezaho nyuma y'ibyumweru bibiri. Gusa nanone ikibazo kiri muri ibi bintu gishobora gutuma ino ntambara igiye kuba mbi cyane, ariyo mpamvu abantu bose bagize ubwoba bakavuga ngo Amerika ntabwo yagombaga kwivanga muri ibi bintu, by'umwihariko muri kano kanya ngo ihite igaba ibitero. Impamvu abantu bafite ubwoba ni ukubera iki? Iki gihugu cya Iran ubwo ino ntambara yatangiraga, igihugu cya Iran cyihanangirije Amerika. Iran yaravuze ngo nitumenya ko leta zunze ubumwe za Amerika hari ubufasha muri guha Israel bavuga kuba mwatwataka cyangwa se mukaba mwakomeza bino bintu byo guhagarika ibisasu turi kurasa kuri Israel, ngo bishobora gutuma igihugu cyacu cya Iran natwe tugaba ibitero ku birindiro bya Amerika biri muri kano gace, muri no Aziya y'uburengerazuba. Ngira ngo urabizi ko hari ibirindiro byinshi n'ubundi by'ingabo za leta zunze ubumwe za Amerika muri biriya bice nyine byo muri Middle East. hariyo ibirindiro byinshi by'ingabo za Amerika, ibikorwa bya leta zunze ubumwe za Amerika byinshi, kuko bakora n'ubucuruzi bwinshi. Iran yari yavuze ngo Amerika nitwataka cyangwa se igafasha mu bijyanye no gutwataka, ati natwe tuzagaba ibitero ku bikorwa bya leta zunze ubumwe za Amerika n'abasirikare ba leta zunze ubumwe za Amerika bari muri buriya burasirazuba bwo hagati. Hari abasirikare benshi, niyo mpamvu wagiye ubona abaturage ba leta zunze ubumwe za Amerika bakimara kubona bino bintu Donald Trump yavuze, abaturage ba Amerika bahise batangira kuvuga ngo abasirikare ba Amerika Imana ibarinde bari muri biriya bice, baba bariyo benshi bafite ibirindiro byinshi cyane. Bivuze ngo akanya kariko kose Iran nk'uko yabivuze, Iran wabonye ko bano bagaba ibintu bavuga barabikora. Nimba bavuze ngo turi bukurase turakomeza tukurase, barabikora bano bagabo. Bivuze ngo babwiye Amerika ngo nimuturasa tuzarasa ibirindiro byanyu, tunarasa abasirikare banyu bari muri ibi bice n'ibikorwa byanyu. Bivuze ngo nicyo kintu dushobora kubona kibaye. Kandi Amerika nayo yaravuze ngo Iran niwe ibeshya ukarasa ku birindiro byacu biri muri ibyo bice, cyangwa se ukarasa ku bikorwa by'abanyamerika biri muri ibyo bice, natwe Amerika noneho tuzamanura ingabo zacu zize muri Iran, noneho zize ku butaka, cyangwa se twinjire mu rugamba nyirizina turwane namwe. Ngira muri kumva uburemere bw'aho intambara ishobora kuba iri kugana. Ikindi giteye inkeke, uyu munsi ku manywa umuyobozi wa mutwe witwa ngo ni uyu mutwe uba muri Yemen witwaje intwaro, bano bitwa ngo ni ba Houthis. Abahutis mujya mubabona bajya bagira gutya bakarasa Israel, murabazi bano muri Yemen. Uyu munsi umuvugizi wabo w'uyu mutwe w'Abahutis wa Yemen yagiye ku karubanda ku manywa aravuga ngo leta zunze ubumwe za Amerika nimwibeshye mukarasa kuri Iran cyangwa mukivanga muri uru rugamba, amato yanyu, abasirikare banyu, n'ibikorwa byanyu byose biri mu nyanja y'umutuku, cyangwa se amato yanyu acamo n'ibiki byose tuzabirasaho. Bano basirikare cyangwa se uno mutwe w'Abahutis ni umutwe ukomeye cyane, ufite intwaro zirasa kure, baba bari muri Yemen bakarasa kure cyane, barasa ahantu henshi, bafite ibitwaro bikomeye cyane. Bari barahiye baravuga bati Amerika niyibeshye ikarasa kuri Iran, natwe amato yanyu y'intambara, ibikoresho byanyu by'intambara byose biri mu nyanja y'umutuku turaza kubirasa. Mu gihe uyu mutwe kubera kuzengereza ibikorwa bibera muri iriya nyanja y'umutuku, Donald Trump mu minsi yashize yari yumvikanye avuga ko ashaka kuganira n'uyu mutwe mu rwego rwo kureba ko habaho ibihe byiza by'amahoro. Urumva ko uwo mutwe nawo uteje inkeke. Muri make uwo mutwe nawo bari mu bagiye kwinjira muri uru rugamba. Ikindi ugomba kwitega, Iran ubwo ngubwo dutegereje kureba mu gitondo ngo irakora iki. Twarabibonye barayirasa nyuma y'iminota mike cyangwa se amasaha make ataruzura umunsi, Iran ikahita isubiza. Twarabibonye nayo ntago igira itinzamo. Bivuze ngo dushobora kuza kubona urugamba ruteye ubwoba. Donald Trump yasoje interuro yavuga ngo turashirani, ngo turarenze, ariko asoza avuga ngo none igihe kirageze ngo tuyoboke inzira y'amahoro. Ese Iran barayirasira ibikorwa itashotoranye, iyitego ko ivuga ngo kuko duciye bugufi murakoze kuturasa mureke tujye mu biganiro, cyangwa ibintu bigiye kuba binini cyane kurushaho.
bivuze ngo ibintu bishobora kuba bitagiye kuba byiza habe na gato. Ikindi, izi ndege za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiye kurasa ibyo bikorwa uko ari bitatu cyangwa se izo site 3 zakoraga imbaraga za nikiriyeri muri Irani. Ni ukubera ko izo site ni ukuvuga ngo zubakitse aho ngaho Irani yubaka ibikorwa byabo, babyubaka munsi y'ubutaka ku buryo hejuru haba ari harehare cyane kugira ngo uzagere ku butaka ku buryo nta bisasu byahagera. Ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bo bafite indege zidasanzwe zishobora kuba zarasa ibisasu bikinjiramo munsi y'ubutaka, ibyo bisasu bikamanuka bikamenagura amabeto ku buryo bavuga ngo ibyo bisasu birasukwa n'izo ndege za Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se izo bita ngo ni bunker buster. Izi ndege za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuye mu kazi, Trump akanavuga ngo nta kindi gisirikare ku isi cyabasha gukora kano kazi. Ibyo Donald Trump yavugaga nibyo pe, nta kindi gihugu wapfa kubona, wenda ntabwo tuzi Abarusiya n'Abashinwa ibikoresho byabo baba bibitseho, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziravuze ngo nta kindi gisirikare cyo ku isi cyari gukora ino misiyo, kuko ngo nta kindi gisirikare gifite indege nk'izo Amerika yakoresheje. Ni indege bita ngo ni bazibyinira ngo ni bunker buster cyangwa se zirasa ibisasu bya bunker buster cyangwa se bakazita ngo ni GPU 57. Ibi bisasu birasukwa n'izi ndege uburyo bikoramo. Iyi ndege iraza tuvuge igiye kurasa kuri ubwo buvumo cyangwa se kuri izo nganda za nikiriyeri ziri munsi y'ubutaka. Iyi ni indege iza ikarasa aho hantu hejuru y'ubutaka, igisasi irashe kikabanza kikamanuka metero zigera muri 60 kibomora amabeto kitaraturika, kikimeze nk'ikiri kwinjira, kikaza kigashwanyaguza kikinjira mu mabeto kikamanuka metero zigera muri 60 z'ubujyakuzimu, zamara kugera muri metero 60 z'ubujyakuzimu kimanuka icyo gisasu kikabona guturika. Bivuze ngo mu yandi magambo, leta ya Irani ntago nkeka ko ishobora kuba yarubatse izo nganda zayo za nikiriyeri muri metero wenda zirengeje 60, ko metero 60 z'ubujyakuzimu ni ahantu kure cyane. Nawe ibaze beto ya metero 60 y'ubujyakuzimu ukabona kubaka uruganda hasi rukora izo mbaraga za nikiriyeri. Bivuze ngo iyi ndege ifite ubushobozi bwo kuba yaharasa, keretse Irani ibaye yarubatse ibimetero byinshi by'ubujyakuzimu birengeje 60, kumanura ari metero nyinshi cyane. Icyo gihe ushobora gusanga izi nganda zitanangiritse cyane kuko iyi ndege byaba byayigoye. Ariko nimba Trump avuga ngo misiyo yagenze neza, bivuze ngo aho hantu kari hatatu cyangwa se izi nganda za nikiriyeri koko baziturikije, kuko Trump yavuze ngo misiyo yabaye successful. N'ikindi, izi ndege uburyo zikozemo nkuko mbikubwiye, baraza bakarasa aho hantu ubundi hatajyaga hinjirwa na misiri. Iyo misiri iraza ikamanuka metero 60 z'ubujyakuzimu, yagera muri metero 30 z'ubujyakuzimu ikahita iturika, none igaturitse ibiri munsi y'ubujyakuzimu. Ikavuga ko iyo bombe ikora ako kazi irekurwa n'iyo ndege, ni bombe ibiremereye cyane ku buryo bavuga ngo niyo bombe iremereye kurusha izindi. Iyo bombe ibipima amapawundi 30,000 by'amapawundi. Izi ndege zitwa B2, izi ngizi nyine zakoreshejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amerika ikunze kwigamba ko ariyo yonyine ishobora kuba izifite, ariko ibyo ntabwo twahita tubyemeza. Ibi bibaye neza bimeze nk'ibije byuzuza ibyifuzo bya Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu kuva urugamba rwatangira yagiye agaragara mu bitangazamakuru byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko ameze nk'aho ari kubwira abanyamerika direct, yibutsa abanyamerika ko Irani banga, yibutsa abanyamerika ko Irani batoka, yibutsa abanyamerika ko Irani ihora ishaka ko bapfa. Netanyahu akomeza ahamagarira abanyamerika ngo muze mudufashe uru rugamba. Netanyahu wabonaga ko ari gukururira Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuza kumufasha muri iyi ntambara, kuko iyi ntambara iyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika batayivangamo muri kano kanya, nubwo wenda ntaho biragera, abantu benshi bari kuvuga bati ibisasu byari bisigaye biza ku bwinshi biva muri Irani amanywa nijoro byari bizahaje Isiraheli, kuko Isiraheli barakubwira ngo ifite intwaro za tekinoloji zigezweho, zibangutse, zinyarutse, ziza zigahita zikora akazi koko zirenze. Atariko Irani ikintu irusha Isiraheli, ibitse ibibombe byinshi, amamisire menshi, ari ama intercontinental ballistic missile menshi cyane, n'ubundi bwoko bwinshi bw'amamisire nk'ibihumbi byinshi cyane, ku buryo ngo Irani ifite ubushobozi bwo kuba yo yaresist ikamara igihe kinini ikirasa, mu gihe Isiraheli ishobora gushirirwa cyangwa se na ziriya interceptors zabo zo mu kirere, burabwirinzi bw'ikirere bukaba bwananirwa, kuko Irani ngo yo ifite ubushobozi bwo gutinza urugamba ikirekura amamisiri ngo bafite ikintu bita ngo ni stock nini cyane. Netanyahu rero niyo mpamvu yifuzaga ko Amerika iza muri iki kibazo, kuko Netanyahu yarabizi ko Amerika niza muri iki kibazo, Irani ishobora icyambere ishobora kuba yagira ubwoba igatinya Amerika, ikavuga ati
reka tubigendemo gake, cyangwa se akavuga ati Iran ishobora kurasa ku birindiro bya Amerika nk'uko Iran yabitangaje, none icyo gihe noneho ugasanga umunyamerika arimanukiye, noneho ibaye intambara iri direct hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa bitari buze koroha kuko hari indi mitwe iri muri biriya bice ishyigikiye Iran, kandi nayo yari yatanze gasopo. Dushobora kuza kubona ibintu byinshi bigiye guhinduka. Abantu benshi bafite ubwoba bavuga bati iyi ntambara igiye kuba intambara mbi cyane. Reka dutegereze, mu gitondo turaza kuba, cyangwa se mu mwanya mutonya turaza kuba twamaze kumenya ese bino bisasu byaturikije ibingana iki byarashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese Iran irasubiza iki? Ko Trump yabarasha akahita ababwira ngo muze noneho tujye ku meza y'ibiganiro, muze tugane inzira y'amahoro. Iran iri bubyemere igane inzira y'amahoro? Hari benshi bari kuvuga ati ahubwo Iran ishobora kuvuga ngo urugamba ubu nibwo rutangiye, ariko ntawe ubizi. Reka dutegereze mu kanya turebe igisubizo kiri buze kuva ku buyobozi bwa Iran, tuze no kumenya ibyarashwe koko umubare wabyo ungana iki, kuko Trump yavuze ngo misiyo yagenze neza, icyo bashakaga bakigezeho. Ubwo ibintu byose bibuze kugenda bihinduka. Amakuru akantu ku kandi urabisanga kuri ya YouTube channel yanyu.